Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumakhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho-ke wena usuke cindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba oluthe lona namhlanje sekuvele kumlisa-ke laphana-ke ovele-ke wahlaziya-ke into-ke ebingaziwa-ke laphana-ke ngokuthi-ke uma i-ANC-na-ke mayihlangana-ke ne-DA laphana-ke ukuze-ke phela-ke bakwazi ukuthi-ke baphathe izwe bobabili njengoba sonke sazi ukuthi alikho iqembu elathola 50% ukuthi-ke likwazi ukuphatha izwe lodwa-ke kushuthi-ke kuyobe sekuphoqa ukuthi-ke amaqembu-ke ahlangane ukuze aphathe izwe-ke. Lo mlisa kube sehlaziya ukuthi-ke uma ngabe i-ANC-na ihlangana ne-DA yini-ke okungenzeka, kodwa-ke angifuni ukuthi mina wezwa ngami phela nje into enza nje ngidedela-ke ividiyo yakhe lo mlisa le. Ngicela ukuthi-ke uyilalele-ke le nkulumo lena-ke uma usuqedile uyilalele ungene ema-comment section-ke laphana kuyobhala usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani, ngabe uyavumelana yini naye-ke laphana-ke ucindezele-ke uzocindezelele nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumala nje ushiye nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Mani yabona le nkulumo ayiqhamuki kumina. Bengihamba nomunye umfowethu la besikhuluma ngale nto le ye-National Unity Government. Uthi lo mfowethu uyazi mzethe lana we are being sold indirect. Ngithi kanjani? Uthi angithi njengamanje abantu ba-against ukusebenzisana kwe-ANC ne-DA. Ngithi yes ba-against. Uthi okay, what if lento ye-National Unity Government i-strategy ukuthi sigcine siphethwe i-DA? Ngithi hawu kanjani bra wami? Uthi imake buka la. uRamaphosa step it down, uPaul Mashatile engene as a president, and then uJohn from DA be deputy president, right? Ngithi ya. Uthi mase uyawakhumbula yini ama-accusations from DA to uPaul Mashatile? Ngithi ya ngiyawakhumbula. Mase kuvuka wona-ke. Mase uPaul Mashatile step down. Njengoba ba-accuse uZuma. Ngithi step it down kanjani? Uthi after ama-accusations ukuvuka kwawo, a step it down. Ubani ozoba president? Akuyena yini uJohn from DA?